Kamet jung kong bibi Morris lingkhoi kabadon gajing suba baklasha penyap halau jong ukurim. Menta keladon hapo kaying sa jongka hapo kesnong nong trau pendan kena West Coast Hills. Hadien pelala pendep no ya ke postmortem henen kesngi. Walaka kai pot jong ke postmortem kanang haban poi shakibor ki batoket. Hendai kadon ke kubor ke belayok lum. Bat ke bela pensyayong ngan yaki bahaye ngasem badi kesnong ke tau. Namar kate ke longkemi ke day ke bela armet bat ke bakit hakpo ye khilung ibadang lai banai yakani la phla du sordar ka chnong nong trau uba Andreas rentong haga jing ekren ba kinong tho ko bor hadien ka jing IT yau ubadon bor rongrin haki pulet taki bahayeng hasam hanong ston nakaliang usordar ulai thoru bah ka baning kong ute ulok ulalej yatho shaki bahayeng bakalok jong u kala kempang shadem bat kthakli hadien baki bahayeng kilalej bat yo i kite kidak mong ulaklak tien pada ka bo ong bo lap yaka bakala phasi hi dalade bat bo sapelau yok sai bat penthia ajingthia ka snong mio jingtip manumala gon to khat ar teng sibaje nang ka nin poi hagani jaka hagani yeng jeng majia pintu hagapor ar baje e hamar bingi poi ni lok jongka don sul ang ka yeng don stang kita di Paramarjan penjuru human jongka hadin kata bagi la tili nangka ni lap yo iba kata gabriel kalau thia i nangta ini ga bri nangta ni sukli no tahuman su ong ini ba ada por khat ar baje ai ini lop jangka wan khot eka wan khot yo ni human ong ba kat ka lop janga la ni kata kan du mo ini ka du kala su ong men ba kasi kapang khi bat kapang sedam andrai manta kalap ya yab le Ramadan tukun tau la like susu bat itu di Paramarjan ya thu ya tuju kata hadin tau men la like mare hangta lapa je kata para jong kalap ya angka Ramadan kasi thia tentu kan jan kan nat long ban kup ya ta andrai kalap thia bat kan kup te hangta lapa la tuat kata para jong te beliau i ngala don bun di Paramarjan beliau don angka beliau i ba ka don kadak mong din pelai ha rendang jong kaniga balak klan ya hadin kata anda beliau tokit hangta kilong badon din pelai ni blog angka beliau thu ba hagapor bangawan poy yeng kani ka lok kala kani kadu kalau sedin phasi te da kani ka jan andre kata ka bangi pek kudau ya kata ka jan towal ka barit te andre kita gidak mong rendang yongka kamdai ka dinjan andre kamdai ka din pelai hedin kata andala ya kili yang ta te kita lok kai kendik yang ta andala ya bun giba ya kili yu kudala đây loại sự văn bám thì chúng tàu là thất nọ là thằng jaka thì là poi hàng ta mình lập thì đi tăng chúng ta bắt nghĩ cái chuyện thì cái gì này là poi hàng ta là đất như là pet như là khmi nhà cái ta jing ja bằng lập bài kata cái jaka bằng ông phasi nhìn là copy hay được kata nhìn là hi bài kata cái jaka vào kedau và kayap bani pet kita kisin kan dai hi baka panyap hi dalade re gadon ka re taba na kaliang joki hi bro angut ke baja ni tip mai kata edin kata hagapor sanbaji mustap ila pentip no Indonesia police station ini kaliang jong usiru marmar ula pha gibri banwan sithi bat la pendap ke pos martan hi minen kasih kajing suba kajing hi kalong ba i pet jadi ya kita ki jinglong jingman kita ki kasam ni ikop penyap hi dalade nangka lap misem ba ki jingdang hayur ki skor yang karu ila ha Ramadan ini kita kedau ni suba ba menu ba penyap ko ka ba ni i yang tai long ba kedon hi jingmong yang kana rendang kunju na syadin yang ka mat jangka dan dak ma tu bahayeng ti ong ini ba tu lok hi ya thu ba
tu lok hi thu ba kala armat kala palat arbanai tam ai tunjuk menin ke sini ke semacam itu lah dat say kun dengan apa tip jengi kalau ba kita betang bro argut hayeng lemar ba tikmi kita jengki di song dukan sa nongjri lam sepi kita nak yang jengki idon kun kentai idon tang makahi marwe himan yang karu idon marjan itu ini tang ba mana itu besi baslap sio kerja tikmi pa bikin idon betang bro argut kita ngesok nang sipang ngesok songkai itulah kalat nyaw benai khabenai Dehalor kita ki nongrem ulo ong bakum kashnong ka kentu jori katanat pulit bakan chimkia ban toket khamkloi badban pen stom dakabating e yaubrieu badon kati banle ya kate ka kam Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.